Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Ngaji Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji sama-sama untuk melanjutkan di surah Al-Kahf halaman 304 juz 16 masih ayat 98. Kepada sahabat semua khususnya yang belum subscribe, like dan share di video kami, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Mengaji Iqra. Jadi terkhususnya kepada kita semua yang belum bisa belajar mengaji, tolong disimak betul-betul agar mudah nanti mengikutinya, dan juga anak-anak kita yang belum bisa belajar Al-Quran. Dan semoga apa yang kita baca pada malam hari ini semoga menjadi keberkahan, dan semoga kita semua cepat lancar dan fasih membaca Al-Quran. Jadi untuk menghematkan waktu langsung saja kita awali membaca ta'awudz dan basmalah. Baik, langsung saja kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a wa 'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiba alladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغونها عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
Sadaqallahul azim.